dominicos, siempre arriba. Llapallan inikmasikuna, llaqtamasikuna, alliyanchu waliqllachu kusillachu imaynallan tarikunkichis kawsaynikichispi. Munakos Diosninchikpa sutinpin llapallakichikpa hatunkaray marqarikuy napaykuyta aparichimukichis. Qankunapaq wayqpanaykuna, predicación dominicana en los Andes nisqa qatikuqkunapaq. Kunan p'unchayqa tarirukshanchis domingo 17 del tiempo ordinario nisqapiña. Kay p'unchaypiya ashwanpas munayta mast'arisunchis imanispan haykanispan Diosninchik rimapaychawanchis Santa qillqanpi anchaykunata. Kunanmi mast'arisunchis kay Evangelio de Lucas capítulo 11 versículo 1 al 13 nisqata. Chaypi nishawanchis ashwanpas munayta Diosninchik kay Santa qillqanpi rimapaychawanchis tarinchis chaypi imayna risqa karan ashwanpas Jesús ch'inniqman chaypis mañakusqa karan taytanmanta. Hinaspa yachachisqankuna apostolinkuna achuykuspa tapukusqanku karan. Yachachiwayku imaynatan mañakunayku taytamanta nispa. Hinaspan Jesús qashwanpas kay yayayku anchay munay mañakuyta yachachisqa karan apostolinkunaman. Chaypa qhipanmantaq nisqa karan ahinata. Nillarqantaq paykunaman. Mayqinnikichischus kushka tutata amigumpata riman ninman. Amiguy, amahina kaychu 15 antakita ayniykuway. Huk amiguymi chayarqamun. Manataqmi imaypas kanchu haywarinaypaq nispa. Hinaqtinmi payqa uhunmanta nimuman. Ama rimapayawaychu. Punkuypas wichqasqañan. Wawaykunawanmi puñukushani. Manan hatarimimanchu mañakusqakita qunaypaq nispa. Amigunya kashaspapas manan kushka tutataqa kuykimanchu. Chaymantapas sinchitapuni rimapayaqtinqa hatarispa qunmanmi ima mañakusqantapas. Chaymi nuqa niykichis mañakuychis qusunkichismi. Mashkaychis tarinkichismi. Wasiyuqta waqakuychis uyarisqan kankichis. Pipas mañakuqqa chaskinmi. Mashkaqpas tarinmi. Waqyakuqpas uyarisqan nispa. Chaypin yachachishawanchis wayqpanaykuna ancha munay mañakuymanta. Nuqanchista nishawanchis llapan runakunata Diosmantan mañakunakichis imataña hayk'ataña munankichis chaypis nispa. Ichaqa mañakunanchis tukuy iniñinchiswan mana lurukuna hinallachu manan phawayllachu mañakunanchis ashwanpas tukuy iniwan chiqaqtapuni mañakunchis chayqa Diosqa imatapas quwallasunmi. Ichaqa qanya mashkanaki qanya waqakunaki wayqpanaykuna. Sichus qankunan llank'anata mañakunki Diosnillayta llank'anata quykuway nispa riki chayqa ashwanpas mashkanakiya manaya aqnata makikita uqllirkuspachu tiyanaki manaya kikinchu chayamusunki llank'ana qanmi mashkanaki tutallamanta hatarinaki puririnaki chayqa ashwanpas chayamusunkiya llank'anapas. Chaytaya kunan p'unchay munayta rimapaychawanchis taytanchis Diosninchis mañakunamanta iñiq runa kanamanta. Imanaqtinchus nuqanchisqa manaya kay pachapis hapanchischu kanchis ashwanpas kanchis Diosniyuq ashwanpas kan taytanchis hinallataq mamanchis Mariapas yanapawanchis hapakutin nuqanchis mañakuqtinchis. Chaymi wayqpanaykuna ama hayk'aqpas qunqankichu chay munay yachayta. Chaykunallatan rimapaychawanchis kay Santa qillqapi. Hinakaqtinqa ashwanpas kunanqa mink'arikamuki llapa runamasikiman kay munay yachaykunata aparichiy ashwantapuni inininkuta munayta q'imirinankupaq. Nuqawanqa huk kutinkamaña Diosninchispaq saminchaynin llapa llakichispaq kachun. Dios Yaya, Dios Churi, Dios Espíritu Santo sutinpi hinataq kachun Jesús.